Na ikeni mutabi sanzuwe. Mukamba aelo manda mundula utono kunua kula na nduangitia kamba memoka. Nundu inyo nde mukangunia kula. Nye. Akamba nde milioni 5.5. Mao kuna kula 2.5 alama kuna kula makangunia kula mutua. Na ndikwata kula sio ndesi akamba. Na ndileo kwata kula enge ya kabila enge kana kula sia kabila enge ditweka musumbi. Kana tiwo we. Mwenda mundolo kwenda kana akamba na nukwenda kanimba ingi. Pai mukamba ngi Kenya yuyu utono kunua kula nimba isonde akatwika president no Alfred Nganga Mutua. Niende kanimba ingi na muindea. Ni Mungu ataboko. Ni mutabia kila mundu kana ibindea mukamba na mwanola mukambo setu ekibeti cha mukamba utono twika musumbi Kenya no Alfred Nganga Mutua. Kalanzo musioka nusumbikire nesa no adukumi nesa asante sana. Lakini ibinda hivi kaya mundu tiwe Kipchoge Keino nuwa wae mundu ambe Kenya kusinda medo ya usemba 1968 no usemba angi no mundi da sembi ibinda yake adela baya kwati ya Eliud Kipchoge yue Kipchoge Keino no uta usemba nukumina ndakwata heart attack Kalonzo nda tiwo ndo mwana Kipchoge Keino Mutua ti Eliud Kipchoge ni kana itubunze tubike bubange kana bayenda au maisha tiwo we tiko mumena ni ukweli wa mambo payambe ndatona nundu maundu machenjite na kumwea ni asante you've done well uno tunengede Kipchoge Keino ndaya timu nenga ndaya atio masawa madhawa meba usembi ulo iba ndatona no Eliud Kipchoge na Alfred Nganga Mutua.